Omu district ya Ntungamo abashijano baraganjire kuma ahabwa abakazi babo kubaraza hanko n'obukashesha kweyunga agure okurugo muri Nyakakiri omuri Nyamukana Town Council nagira ngo cyo mukazo kumutera akacimanyira nomusiza uwe nomusizi narara n'amahanda konka kuba yina bashambiza bamusendekerize akizo mukasheshe shamuna nagweciro hati ndondo kundatera umuntu asinzire kunshobera kubange bugambane byinje munongo we nabana munju hati nyonka muzikitinde sana mwesasa kugira ngo ekikuru fami yanje gumeho kweyunga nashobora ngweciro kumushasho bwa hati umukaza ashikire na hakuretanya nazaro mukaye kwaru kugamba nyenazarana no muharaba mukwatana saba mugutura yo mukazi nayijanyira marwa kizo mukasheshe arara heru kizagamba umuntu akagamba hati we na nyina bankombera ngo umuntu akagamba ko mutunezo mukasheshe narara heru rero mushota akagamba ukizagamba benda bankombera kindu kumanya ekijo n'umukiteka kikoje ogutuwe wenka bituna kamukama Robert Rwamunone chikompora owe myaka nkaga y'obukuru kuragabahanama Ruhama Ntungamo nawe yamare myaka rukorara naterwa nko mwana yoni terwa burizo terwa burizo banyokam ngamutanomo namusinga nakuterra ki namariyo gei naye manyana nda kunchiro mukayanje nyikwate nantera kunanda kunchiro mukayanje kichirwa kam agamba kam omumboze yatecherize nagira ngo mukazi we akahindukanya ntagambwaho atyo yasharamo kugumana mupomera kiro zembo ko burizuba na no kumujogesa abana kabanyiza mbyemere ngakanjenda nyonkararo mshaka akwankana biro wishaka ngazo mshaka ngandaro mchitya nchomwani isande okokwezi kuona yanyisenza kuza kuhindura inju nagaruka ino yangarire waitegereza ndiza naburanye hanga ebiro bitano bando ndachwa mpaka banyerenye hanga kantari mbakaza nagira ngo nanakazano ko kushemererwa omukaza akamucyusya amariyo nkamujyanti nyo kuwansangire nkoko kinchinduka yakubinga kitanda tarambe nyo watorokireho gogayo naguma kitande cyane kuna muhababiro mukanso kuri wasidio namusinga yaho tokagarika kitanda namuhababiro umwawuri yaho tokankai ashitanda akana arara akaiza yesereko mchabana kamuza ntenubo bakushwire ayine muhoro nyirukanga umukaza kumutera se umukaza wa mukuru kasha kagenzerije akagenza kansiga imyaka 10 yanagera nabana hatahagarukire amwana okushemba ine myaka enga okusemba ine myaka 10 apofi yatayebwa Bridget kansara wabakaza habwa ward yabahanama nagira ngo hati abakazo kutera abashija ne cyabutosho mu district ya Ntungamo kandi muri Nyamukana honka abakazi 20 harigana nibatera abashija babo banushanga abashija nibaterwa munonga omakagabo kandi abo bashija nangwa banga kugamba no kugambira bebembezi bamwe ahandengo zona ushanga bwabo buzubwinji abamwe bihiramo kweyita abamwe wihamu nangwa okukunga amakagabo bakatura omyanya ndijo nena ngombagambire mu bakazi mwe wahirwa kakiza baroma amani waka bagenzereka kunanga kutaza ni ukabaka haya karuguru nimwe bashirira mu mwali babakazi babakiza amani mworobe uranyweraho twizi kabiri turi hamwe abandi abashija batenzere kugamba nitwe nabagira ngo bakasharamo okufero mu kitinisa ngukonka amakagabo tacirimo kushemererwa kona bakamanyire nkoni ahabwa TV West and Elias Rutugusa.